Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Uba sambolong dingdo wei ni kitrai petrol pom haka sautrik urisau arajar arfuar ula pelai pai ba yo logo ba ya kaleta head jong nong mensong driver taxi association haka office trikam kaseng kabadan honong mensong haba kran haka ni sngi uba sambolong dingdo ula ai khuble kerpang yiki nong seng jong ni ka kenhun ba ula kentui gi wei pat kitrai badon yiki petrol pom makin perkhat ban ai jing kersan lam yiki nong nya kali lokal taxi namar ba gidan ke jinge dei ka bajan ba apa deng gini ki ar kenhun Hakan isi lasak hilang do Vice President jong kaseng uba ti thaba u General Secretary kaseng uba Wilson Walang kinongnya local taxi bat kiwe. Babun ni kita buat sengi layo ikan ikan cingarap haka po lockdown. Kamuta kata ni ai kublai kepang tiba sampai balakloy ban ai kakti kediang tiga mon kemai ti po lockdown. But Hadu mentaro isu komen si pun, ba ikloi ba in yarap taxi association jengi bini yang ni logo ba ni nakaleng taxi driver association jengi ba ilada pan register how ni usnam ni ba ilale ini logo ba ta kacing yarap ba sam kampi layo logo ba wonder ba itenan ba kunju ni semua komen si pun ba ki baro idon dekat pat ni pat hakili kisni mansawan ro wan penai pi ba takat nama song taksi driver association jengi indra kie ya kacing dap lai posnam ha upnai bakat we pat hakani kacing raki jengi ru I ba samkampi idon dekat lang bangi ha ka ba in yarap yengi ha ka ban in mangkum chief guest ban sponsor ya ka football tournament kajengi ha uni upnai bakat we But idap lagi jing dokumen si pun, ba idon kini kinam mat, iba don kemesim, kapan yarap, bagi empat ti ka jing mentoi simet, mereka empat ya uduk usuk ya uduk, buat uba driver nak kami pi kiba pun hi kita kiba belah, kindai kibanya kali jang kibun besu belah jang kibreu, mereka iba sangkam ti ikloi ban pek. Ini bang kita kinong bela, bila matang kita kinong bela. Dari keluar banpai, keluar banyarap ini, ya kecing don kam jong association jengi. Ni semua tak sibuan tak kecing keman. Ba nado senam ndai pak ndai pa. Alasan ni kena kat taksi driver association nado kapal pada ni aki ambassador. But hadu mentah bi ba ayat ki ambassador punya isu Reki ba layak di Marti Aldo taksi. Hakani uni usnam bangta inyo penraki ya kacingdap jong ka taksi driver association namusong ka kacingdap ka balai usnam hauni penai bakatway. Ni kenti ada siya ka step ka ba sutenat nomor benes pon la diawhi lawan slap ndray. Pilat pilinti begini pennya ini jihilang ibenkat. De hani kenti nakalyang kajongi kasap kamti Ikwa saban kitbok yang ya ka nong mensong taksi driver station ya ka jingdap lai pusnam jong ka station de episode 2 lai putli kisnam laya kade ka jingyang ti ka blajrong bat ni hapan ai ka jing songuru ni kom ni sap ya gitu ki prasengi ni ka station ya gitu ki prasat mesin ka station ya gitu ki bala penjem ni ka station nomor pi hapan sutui benlong kinong mikmat long kinong yalam jong kanunu kenwon kamde ka besok mar bud ikap hi kibriu Kenmawi pi orang punya bah, ni pihak kelatan sisian kenmawi yang ketai, ini kasih. De pihak konsultu bah, iba mungkin orang yelam, nada gini kan orang sisian tu, ihap penlong ke desa, ihap penlong ke petriskam, bat ihap penlong ke bakam jinsur musim. De hak ni kentiru kumsi mentah, bangin raki kita kejendap lai posnam, jong nong musang taksi driver station, kemingin upgrade kita ke station, ikwa bangin masuk logo kata kalau kamu kajing amin sim kamu kata motivation yang kinong punya yang ini kam buat akhirnya kenti nakaliang kejongi kesam nakaliang kejongi kesam tiru hirap lang ipi yang kenika
Lihat menginyo pengini sedang kam kalau kembang kinti yang keburuk jong session. Te harju kadang ru ikwa man ketulang ikiwe ki try pump. Nomor ngakwa man pensai pi yang ni ba kum ki try pump hi buat ki driver taxi hi kadang kejingidai kebejan ha. Nomor belai yaman iwe pi iwe ke license PKI ki try pump ki book target bagi hapan dia kata-kata ajar bitar hak sisngi. Te ngisuthu hi ba banyo yang kata target pada achieve kata target inumla bikin achieve tang lembaga private tang kali private mai kali private kinawat kita full tangki sisni menta so thep yang hadon sumtiyo ndre kita bertaksi kita sisni ya kidan kita ba kambat trip kita tentang kita wan berthe arsin sisni itu de kadang kajing kita kebejan ba pengi taxi drivers baki drive pump nomor amdai ni taxi drivers bi drive pump inumla pada achieve ya kata target kejongi te kejingitai ke jongi itrai pom bat driver taksi kalau kejingitai ke pangimla panyakar kalau kejingitai ke pangimla panelai nomor ba ngiran kam iwe jadi halo kata kenong remi bapi nak kalian asal kamti aman mapidan mapi action nak kalian ke jongi dan dekat baik kumbalaong ni sekretari mene hakiti ki por lockdown nomor bisu tu ba taksi banyak kamai tu rumla masih de kali ni separi kai ibai de papri kir kapan besar me kai yang kesem ke jongki de koma tu ka happy nak kalian asal kopi dan dekat i bukti aku ke ki jongki hak bai de bak tu ke jongki keluar ke sarkar ke petrol tu nak kalian asal kopi dan dekat i bukti bat lagi nu ki betahi bukti ki jenjar ni nak kalian asal kopi ni keluar bai pada dan dekat bukti tang nak kata kenti ni apa ban abi yang kejing sungu ipi perfect kai wan lang ni di print elektronik print media di paipa di hantam ya ini di para driver taksi sebelah dan lang ni te nakaliang kejongi ngi akit pak yang hai bakani driver di bakani taksi driver station yang nomor song kanya be ya ti pada ini semat in saraki yang kita kejindak aku senam sampai November nakaliang kejongi jong sam kapi ini rapi ki kita kalai ski mo kadang ke support tournament ke ba ski ndai spo bakadoi trek ngikin tulang hiru nomor pa kumpangi tip ni ba tang semstan collection rawan ke inhapan khatlang hi kiwi ki candidates be ekonomi na komponor pra conference dan ka buram langi normal MLA normal MDC bade borok ha candidates ke be kon begini apa ni pencan lang hiru dan ta kinti ni publish ajar mu hani kinti ko apa tempat bangka di sini, ini di logo utama yang pada nomor song taksi driver station, matutang sini ka, sotrek bunai ba, ada apa? Kita ini apa? Ini logo utama, kita sebut